для того, чтобы нам Кумрат Девлет университетini başarıp şarapçı zanatında, Alexander Sır bu Valkanyeş'in şarap zavodunda master цехта işledi. 2003 yılda Moskova'nın restoranında sommelier kariyerasını çektirdi. Orada da Alexander nostalji sommelier okulunu başarıyor. Hep bu zanatı onun kardeş Yevgeniy de kabul etti. Bugün onlar Cabernet Sauvignon üzümünü büyüderler 1800 hektarda. Алик отвечает за производство, я больше за продажи, за продвижение нашего бренда отвечаю. И я больше Sasha люблю şarabın yapması копаться, için наверное, на cevap eder, виноградниках. ben de onu ilerlederim hem tanıdırım. Ben beğenirim bağlarda işleme, o da mağazalarda. Он когда приезжает на виноградники, я понимаю, что это тоже его. Просто я больше времени люблю проводить, да, то есть я могу Женя целый день больше- на винограднике могу провести. Женя больше мечтатель, ему нравится. Женя beğenir düş gitme, o beğenir kendi kendisinden yalnız kalma. Bense beğenirim mağazada şarapla bulunma. Anılmış şarabı yapma diyene, sağlıklı üzüm lazım, paylaştı Evgeniy. На винограднике мы стараемся максимально аккуратно работать, стараемся не загонять туда технику, стараемся больше руками, стараемся больше, опять же, чутьем, по наитию, и есть ощущение, что ты Bağlarda разговариваешь. kırnak işi savaşırız götürmeye. Teknikayı yorultmayırız. Kırda yel işi yapılır. Çotukla laf etme lazım, duyma onu. Ну, то есть есть такое понятие, как зеленый сбор, да, то есть лишние ягоды отобрать. То есть ты должен чувствовать вкус. Это очень важно. Şarap nice uşak, onu lazım terbiye etmeye de sonra şişelere dökmeye, çizgiler Alexander. Мы хотим его делать таким, чтобы его не хотелось так быстро пить. Biz isteriz yüle şarabı yapmayı, onu çekmesin birden içme ama yudum yudum içme, dadını kokusunu alma. Bardakta görmeye nice o oynar hem şıralı rengini, hem en önemlisi, şarabın ardına şarabı içme, dilime. Dil çoktan kardeşler kendi doğma köyünde ev aldılar. O konak şarabı yapmak evine gelenlere diyene. Без помощи нам, конечно, не обойтись. Здесь нужно много вложений. Мы рассчитываем на то, Yardımsız что işi başa çıkaramayacağız. очень Lazım интересная çok идея para. вообще у Umutlanırız нас. hani bu И, meraklı может, fikri она kimse кого-то tutturacak. заинтересует, Ki кому-то Moldova'nın захочется Ülen помочь. tarafında da tabir turistik yeri На юге peydalansın. Молдавии появится еще одна точка для привлечения туристов. Sır bu kardeşleri düşünürler bağlarları zeydeletmek ki haşlama inceli hem aromatlı üzümleri. Böylelikle meraklandırıp çekmeye halis şarapların tadını bilenlerini.